dobrodošli u 7864. epizodu Asmr sa Perom. Da li se sjećate kada ste bili mali, a napolju nije bilo lepo vreme za igru? Šta ste onda radili? Sedeli ste unutra i igrali ste Sega Mega žuću. Na ovakvim cartridgeima. A sada ćete da vidite sa kojim konzolama ćemo danas da se igramo. Što počnemo, reč našeg generalnog sponzora, ne tog, onog drugog. Sa ponosom vam predstavljamo stereo supersonične bas zvučnike koji će nas istresu iz gaća kad čujete taj bas. Dosta vam je starih konzola i menjanje cartridgea sa kontrolerima koji nemaju da uliču na sebi i pošalje sa slušalcima koji nisu na supersoničnika. Pičku materinu, au, kurac, jebote, sve se sisiku, jebem ti ovo, pičku lepu materinu,